Ngwatanĩro ya ekũrũ ntere cia mĩtheru baugĩte kũrĩ na ũbatu bwa kũgwata ekũrũ mbaru nĩũntũ nĩbo bagwatĩrĩte nja cietu. Ngwatanĩro ĩjĩ nĩĩthĩrĩtwo ĩrĩ na kĩguni mũno kĩrĩ ekũrũ ntũrene na aria bethĩrĩtwo bagĩkĩra bangi inya niborĩte atongere bangi ba ekũrũ kũbekĩra inya kenda batuĩka ũteithio kĩrĩ bangi. Martin Mugambi nacho tarĩria. Giria methori ma muntu mukoro kuthinika na kuthangika maturani nio wira ya gikundi kia muntu muka maturani kiri anto akabambaricha kini wandia mitheru kiri gicigo mbunge kia Mara kithiritwe gikiraithiriria na kugeria kunyia kurira kwa mami akagwatwa ni stress na kunyia gwecuria gwa atumia na ndukeno ingi nontu uma in the society thaire wathula nibanekanagira nkolo ukeza ugetula nkolo yakwa gitwiyo tugagukanso tugakwira tigwa mbere kukona mauntu tamama tugakwariria tugakwagia kuria tugakuthambia tukaina twist kidogo nkolo ekaorera loni ukirathi guketha mazani maku niturescuite ba mami baingi niturescuite twana twingi no tulo wendelea kuringana na gikundi giki bantu wakwaiga akabara bengatĩtwe na arume akabara bakuthina na bara batiganĩrie na tigogu arume bara bari na mathina ethiritwe ari kinyamara kwao gwa kagita. Gikundi giki gietu nitwambĩrĩirie twi atumia na twambĩrĩirie twi Ndorocas Ministry gutethagia antu babe na mathina na no katuthiĩte na mbere tukiona Ngai agitũrathima na riu kitwagĩte ni antu a Shelter Home atumia bagia na mathina kanana bakejagao bagatuika ni bakuona antu bakuba kanso na kubanga indibo bo bakendelea na muturire kenda gutigira kiroto gia gikundi giki gikuingua mocia chana nkinya murombi igitikia mubunge wa mwekuru ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Ndaino Wambuba nekinyitie kiri gikundi giki mbaricha kini kenda kubatetheria kuingia kiroto giki bambiririe bena thina muno nontu ni bathiite bagitethegiria bakirutaga wira wa Dorcas kana charity works in the community tari twana twagia ndata early age kana ri mugekuru engwa nyomba kwae kana ri mukuru engwa nyomba kwae iturarire antu ni baukaga muno bakibariragira na nontu ndaigwire nkora kwa ya gwatwa nontu wa activity u ndagwa ndiuka kumacerera nontu ni mambitite mbuka kuma support nontu ni makunindi a lot of support ni magwataga jana nyingi muno ikwenda uteithio ni bagwataga atumia engi muno makwenda uteithio no lakini patina bantu banki mabira kana matena uteithio uria mankiumba gutetheria antu mau namo kwena arume bejaga magauka makauga akamaone makumacumbura makamariria kwa gute kuga gikundi niki igitethegeria agekuru peke yake ni gitethegeria nkinya akuru nkinya jiana jia tu boys jiana jia tu mware akiaraniria na bonda ina ariuga gutetheria ekuru baba gwaka gikaro giki gukethirwa guri gwa gitumi kinene maturani mama kenda gutetheria twana twari tura tukugwatanda turi tunini na nkinya ekuru bara bakuthinika. Gikundi giki ni kiambirie ni gikwenda Shelter Home kana Rehabilitation Center na ndauga nkamatethereria boria nkaomba nontu nkathimbari na other leaders ndebereithie bagwate kwerewa akaba mabu makwenda kenda tumba kumatethereria kenda sene cietu na bururini sene cietu guku mitheru sene cietu guku Mara sene cietu guku Chuka na Tharaka riciagia kathina ikona kantu mangiuka makagwata uteithio through kiria gekuruma ma women society ma mitheru. Kiripotera wero weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.